Okay guys, so welcome back to another new video. So this is my Mini Cooper, classic Mini Cooper's front brake caliper. That means right side brake caliper, right? So මේ තියෙන මගේ right side brake caliper එක classic Mini Cooper එකේ. So you can see here, so these are the pistons. මේ තියෙන piston. So these are actually rusted and really damaged, right? Can you see? So I don't know whether you can see it clearly. මම දන්නේ ඔයාලට ඒක පැහැදිලි පේනවද කියලා. මේ piston වල වටේ මලකඩ ගාලා ඔයාලට පේනවා, right? So it is really rusted the end of this piston. So this piston should go in like this. මේ piston එක මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට යනවා මේ brake caliper දෙකේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇතුලේ rubber washer එකක්. ඔයාලට පේන මේ යටම තියෙන එක. මේ උඩ එක නෙමෙයි, මේ යටම තියෙන එක. So there's another rubber washer here, not this one. This is the dust seal. So this is the rubber washer. So in both the calipers we have that rubber washers. So what happens is that මෙන්න මෙහෙම තුවාල වෙලා තියෙනකොට, so when it is rusted like this and damaged like this, the piston, right? So your brake washers will get damaged, right? With these kind of rust on these pistons. මේ වගේ piston මලකඩ කාලා තියෙනකොට ඔයාලගේ piston එකට මෙන්න මේ brake washer එක කැපෙනවා. So the brake washer gets damaged because of these damaged pistons, so that it will get stuck, right? එකෙන් වෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ piston එක එළියට ඇතුළට යන්න නැතුව stuck වෙනවා. So it will get stuck, right? So please get them serviced, otherwise there will be no brake for your front tires. ඉස්සර tire වලට brake නැති වෙයි මේ repair එක කරේ නැත්තම්.